of election for Mynsngat Khanduli District Council election. I, returning officer for the Nanglein District Council election, Constituency number 10, Mynsngat Khanduli, in the state of Nanglein, hereby certify that on the 24th day of February 2025, declared Shri Pheinshwa Nanglein of 10 Mynsngat Khanduli to have been duly elected from the said constituency to be a member of the Nanglein Autonomous District Council, and that in token thereof I have granted him this certificate of election. dari semua dan untuk negara kami kamtang guru negara besar yang diulang con negara sendiri Indonesia. Kapjula kerpa di bawah penguatan ini penguatan untuk negara besar yang kamtang untuk besar dari yo untuk kerana ini negara lain kemudian kerana negara Indonesia macam tu sekian macam yang ini nanti jepra.